ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоъоти ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Умед Мирализода. лифт дар биноҳои баландошиёна яке аз инфраструктури зарурӣ ва муҳим ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ истифода ва нигоҳдории он маърифати баланди шаҳрвандиро аз сокинон талаб мекунад. лифтҳои биноҳои баландошиёна ки солҳои қабл бунёд шудаанд, ҳоло аксаран корношоям гардида ба талабот ҷавобгӯ нестанд. бо ин мақсад дар доираи як лоиҳа навсозии онҳо дар шаҳр роҳандозӣ гардидааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. авҷу сурати корҳои ободониву созандагӣ дар шаҳри Душанбе давоми солҳои охир ба таври бесобиқа таъмин шудааст, ки ин ҳама натиҷаи самараи меҳнат ва ташаббусу иқдомҳои бунёдкоронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мебошад. ҳамин аст ки ҳоло симои пойтахт куллан тағйир ёфта, он ба яке аз шаҳрҳои пешрафта дар ҷаҳон табдил ёфтааст. ин раванд ба таври ҳамешагӣ дар ноҳияҳои шаҳр идома дорад. натиҷа ҳамин аст ки сатҳу сифати зиндагии сокинон низ беҳтар гардидааст. корҳои навсозӣ дар инфраструктури биноҳои қабл аз замони истиқлол бунёд шуда низ зери таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбарияти шаҳр қарор гирифтааст. лифтҳои биноҳои баландошонае ки солҳои пеш дар шаҳри Душанбе бунёд шуданд, дар аксари маврид корношам гардида, ҳоло имкони истифодаи онҳо мавҷуд нест. бо мақсади бартараф намудани ин мушкилии сокинон, ҳоло дар шаҳри Душанбе лоиҳаи навсозӣ, таҷдид ва пурра иваз кардани лифтҳо дар хонаҳои истиқоматии бисёр ошона, ки то давраи истиқлолияти давлатӣ бунёд гардиданд, амалӣ шуда истодааст. ин ташаббус бо супориши бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ роҳандозӣ гардида, татбиқи пурраи он ва беҳтар кардани шароити иҷтимоию маишӣ ва баланд бардоштани сатҳи амнияти сокинони пойтахт равона карда шудааст. лоиҳа аз буҷети мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе маблағгузорӣ карда мешавад, ки он ғамхории пайвастаи роҳбарияти шаҳрро дар самти некоҳволии сокинон инъикос мекунад. ҳамин аст ки сокинони пойтахт низ аз роҳандозии ин иқдоми раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ қаноатманд мебошанд. мо истиқоматкунандагони кӯчаи Неъмат Қарабоев, бинои 92 дроб 2 солҳои зиёд буд ки аз лифти бино истифода бурда наметавонистем, зеро ки лифти бинои мо хеле солҳои пеш насб карда шуда буданд ва дуруст фаъолият намекард. имрӯз хеле хурсандем ки бо дастгирии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба бинои мо лифти нави замонавӣ насб карданд ва он хеле хуб фаъолият менамояд. мо сипосгузории худамонро ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мерасонем ки барои мо барои зиндагии арзанда чунин шароити хуб фароҳам оварданд. дар ҷараёни корҳои лоиҳавӣ муайян гардидааст ки дар хонаҳои истиқоматии шаҳри Душанбе бо баландии 9, 12, 16 ва 18 ошёна 572 лифт истифода бурда мешавад. давра ба давра иваз кардани лифтҳо амнияти онҳоро баланд бардошта, шароити зисти сокинонро беҳтар хоҳад кард. пудрачии лоиҳа ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди имод Душанбе мебошад. дар ҷараёни корҳо лифтҳои истеҳсоли ватанӣ ки ба стандартҳои муосири сифат ва бехатарӣ мувофиқат мекунанд истифода бурда мешаванд. соли 2025 дар шаҳр аллакай 47 лифти нав мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, ки боиси хурсандии сокинон гардидааст. мувофиқи иттилоъ дар соли 2026 насб ва ба кор даровардани зиёда аз 100 лифти муосир ба нақша гирифта шудааст. татбиқи лоиҳаи мазкур саҳми муҳим дар рушди инфраструктури шаҳр дар самти баланд бардоштани сатҳи зиндагии сокинони шаҳри Душанбе маҳсуб мешавад. иттиҳоду ҳамбастагии мардум ва ҳамкории созандаи мақомоти маҳаллӣ бо сокинону соҳибкорон дар ноҳияи Ёвон заминаи боэътимоди рушди устуворро фароҳам овардааст. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои ободониву созандагӣ бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ идома дошта симои ноҳияро боз ҳам зеботар мегардонад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Ёвон корҳои ободониву созандагӣ бо иштироки фаъоли сокинон, соҳибкорон ва дастгирии мақомоти маҳаллӣ бо маром идома дорад.
در دایره این تشبس‌ها در نزد مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه ساختمان 33 بینای ایلوگی جریان داشته. تنها در مؤسسه تحصیلات 20 ناحیه 16 صنفخانه ایلوگی بنیاد می‌شود که قرار است در عرفه جشن استقلال به استفاده داده شود. ساکنان جماعت دهات نورین ناحیه با روحیه بلند وطندوستی و مهنت دست جمعانه تلاش بران دارند که جشن 35 سالگی استقلالیت را با دستاوردهای نظررس استقبال نمایند. با مناسبت سازوار پیشواز گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری عزیزمان تمام ساکنان جماعت دهات نورین تصمیم گرفتند که آبادانی سازندگی را از خانه‌های خودمان، از کوچه، از محله، از بینایی که انشاءات‌های جشنی به اتمام می‌رسانیم با نقشه گرفته شده است که همه کوچه‌های راه‌هایی که حدود جماعت دهات نورین را امسال ما به نقشه گرفتیم که تخمین 15-20 کیلومتر راه را ما منفرج می‌کنیم. جهت تطبیق برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای تا دوره سال 2040 در ناحیه تدبیرهای مشخص راه‌اندازی گردیده، حشرهای نهالشینانی و کارهای ساحل مستحکم کنی با اشتراک ساکنان برگزار می‌شوند. در دایره چنین یک معرکه سبزکاری بیش از 1500 نهال همیشه سبز شینانیده شده. برای نگاهبین و تامین نمودن نشأونمای آنها شخصان مسئول وابسته گردیدند. این اقدام نه تنها حفظ محیط زیست بلکه بلند برداشتن حس مسئولیت شناسی شهروندان را نیز تقویت می‌بخشد. علاوه بر این با تشبس ساکنان محله ها نصب کامراهای نظارتی در درآمدگاه دهه ها و ساختمان پل ماشینگذار ادامه دارد که به بهداشت امنیت و انفراساختار محلی مساعدت میکند. در ناحیه یوان در جماعت دهات نورین دهه نوروز معرکه نهالشینانی از آن جمله درختان سبز سایه افکن، ارچه و دیگر نمود میوه دهنده شینانیده شده است. در رفت اجرای کار عکس‌های تازگی ساحل، راه و محل تازه کرده ایستادیم که این پیشروی کبودیزارکنی و تازه و آزاده نگاه داشتن محیط زیست به حساب می روند. مجموع این تدبیرها بازگوی اتحاد و همبستگی مردم، همکاری ثمره‌بخش مقامات محلی با ساکنان و صاحبکاران و نقش مهم کارهای سازندگی در رشد کشور و تامین آینده با سعادت نسل‌های آینده مساعدت می‌کند. اسماعیل صاحب نظریان، اسکندر سعید، ناحیه یاوان، اخبار. تأمین اینفراساختاری بهداشتی زمین و آبیاری مهمترین عامل زمینه‌گذار برای فراوان‌حاصلی محصولات استعمالی و رشد ساحه کشاورزی میباشد. با این نظرداشت عین زمان در شهر و ناحیه‌های منطقه کلاب مسئولان اداره‌های دولتی بهداشتی زمین و آبیاری جهت آمادگی‌های سطح بلند با موسم نوی آبیاری تدبیرهای عملی را وسعت می‌دهند. گزارش عالم ناصرزاده. تامین امنیت عضوقواری یکی از هدفهای اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب یافته رشد بخشیدن ساحه کشاورزی، فعالیت پرثمر خواجگیداران و به این وسیله افزایش دادن حجم استحصال محصولات غذایی عامل مهم در سمت تطبیق این هدف دانسته می شود. مهمتر از همه در این سمت بهر رسیدن به نشاندادهای نظررس تامین اینفراساختور بهداشت زمین و آبیاری می باشد. وابسته به عملی سازی هدفهای حکومت مملکت در شهر و ناحیه‌های منطقه کلاب از جانب مسئولان تدبیرهای مقصدناک راه اندازی شده کارهای عملی در این سمت جریان دارد. از جمله در شهر و دهات کلاب برای آبیاری بیش از 200 گکتار زمین کارم 3 پایگاه آب تامین کنی فعالیت می‌کنند. در نتیجه دستگیری‌های حکومت کشور سال تا سال اینفراساختور ساحه بهتر گردیده برای باز هم رشد بخشیدن ساحه کشاورزی زمینه مساعد فراهم آمده ایستاده است. مسئولان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهر کلاب با مقصد در موسم آبیاری تامین نمودن زمین‌های کارم با آب پالیزی تدبیرهای آمادگی را وسعت بخشیده کارهای تعمیری در این سمت جریان دارد. عین زمان 8 عدد دستگاه آبکشی که در جدن فرونز یک هسته 5 تاش پر در حالت کاری است که 3 تا دیگه‌اش در حالت تعمیر هستند. جدن فرونز 2 باشد پر در حالت کاری است، زردار باشد در تعمیر. عین زمان کارهای تعمیر برقرارسازی رفته ایستاده است. طبق نقشه تا 10 مارس کارهای آمادگی ادامه می‌یابد و ما خواجگی دهقان را با آب پالیزی می‌توانیم تامین نماییم.
طبق معلومات مجموعی حدود زمین‌های کورаме که توسط پایگاه‌های آب تامین‌کنی آبیاری می‌گردند در جماعت دهات ضربدار بوده، پایگاه‌ها نیز در همین جماعت واقع گردیدند. زمین‌های کورаме حدود 3 جماعت دیگری شهر کلاب در شکل خودجاری با استفاده از آبی دریاها آبیاری می‌شوند. بنابر اندیشه متخصصان از شمار 5 عامل مهمترین تامین نشونمای خوشصفت زراعت‌ها و فراوان حاصلی آبیاری سریع و تازه نمودن زهبور و زهکش‌ها محسوب می‌یابد. طبق نقشه تا دوره آغاز موسم آبیاری در شهر کلاب تازه‌نمایی کانال به مسافه 19 کیلومتر پیش بینی شده، اجرایش آن تا امروز 83% را تشکیل می‌دهد. تازه‌نمایی زهبور و زهکش‌ها باشد 12 کیلومتر نقشه‌گذاری گردیده، 87% اجرایش تامین شده، کارهای عملی در این سمت ادامه دارد. در ناحیه میر سعید علی حمدانی در برابر فعالیت پرثمر مسئولان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری، تشبث و دستگیری‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، اینچنین صاحبکاران محلی نیز در سمت تازه‌نمایی زهبور و زهکش‌ها سهمی ارزنده دارند. با جلب تکنیک‌های ضروری ساحوی، تطبیق چنین اقدام‌های شایسته در ناحیه ادامه دارند. طبق معلومات سال جاری در ناحیه میر سعید علی حمدانی 30 کیلومتر نقشه تازه‌نمایی کانال‌ها و 25 کیلومتر تازه نمودن زهبور و زهکش میباشد. تا امروز نقشه تازه‌نمایی کانال‌ها 23 کیلومتر و زهبور و زهکش 18 کیلومتر اجرا گردیده در این سمت تدبیرهای عملی وسعت می‌یابند. عالم ناصرزاده، خورشید نادرخان، اخبار. давоми соли 2025 аз маҷмӯаи фарҳангию таърихии қалъаи хуҷанд 110 000 сайёҳону меҳмонон боздид намуданд. бо мақсади дарёфти роҳу воситаҳои ҷалби бештари сайёҳон, муаррифии имкониятҳо ва омодасозии мутахассисони соҳа, татбиқи низоми дуалии таҳсил дар маҷмӯаи фарҳангӣ таърихии қалъаи хуҷанд ташкил гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. ҷиҳати ҳифз нигоҳдошти мероси таърихӣ бо ташаббусу дастгирии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барқарорсозии маҷмӯаи фарҳангӣ таърихии қалъаи Хуҷанд имконияти васеъ баҳри муаррифии фарҳанг, тамаддуни гузаштаи халқи тоҷик фароҳам овард. маҷмӯаи фарҳангии таърихии қалъаи Хуҷанд масоҳати 6 гектарро ташкил дода, меҳмонхона, осорхона, чойхона, намунаи хонаҳои қадима, растаҳои ҳунармандӣ, инчунин намоишгоҳ, деворнигораҳо, наққошӣ, кундалкорӣ, ҳунару маҳорати баланди халқи тоҷикро ифода карда, ҳамчун макони маъруф сертамошои сайёҳону меҳмонон маҳсуб меёбад. ба иттилои масъулин давоми 1 сол аз маҷмӯаи фарҳангию таърихии қалъаи Хуҷанд 110 000 нафар тамошобинон боздид намуданд, ки аз ин 11 000 нафар сайёҳони хориҷӣ мебошад. бо рушди соҳаи сайёҳӣ дар Тоҷикистон, баҳри муаррифӣ, нишон додани таъриху тамаддун ва ҷалби бештари меҳмонон, талабот ва ихтисосмандони соҳа афзоиш ёфта, дар муассисаи давлатии донишкадии байналмилалии Хуҷанди, донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон, кафедраи сайёҳии байналмилалӣ ва забонҳои хориҷӣ амал мекунад, ки бевосита ихтисосмандони соҳа омода мегарданд. баҳри пайвасти назария ба амалия дар маҷмӯаи фарҳангии таърихии қалъаи Хуҷанд, филиали кафедраи сайёҳии байналмилалӣ ва забонҳои хориҷӣ, муассисаи давлатии донишкадии байналмилалии Хуҷанди, донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон ташкил ёфт. таъкид гардид, ки ин синфхона, китобхона бо махзани бои асарҳо, 23 000 нигораҳо, осори таърихии қалъаи Хуҷанд барои донишҷӯён ҳамчун пойгоҳи таълимии амалӣ хизмат карда, дар ташаккули малакаи касбӣ ва мутахассисии соҳа шудан мусоидат менамояд. донишҷӯёни мо дар маҷмӯаи қалъаи Хуҷанд метавонанд, ки донишҳои назариявишонро дар амал татбиқ намуда, ҳамчун кадри баланд ихтисос баъди хатми донишкада ба бозори меҳнат ворид гарданд. дар умум омӯзгоронам низ метавонанд, ки дар назди маҷмӯаи қалъаи Хуҷанд корҳои илмии тадқиқотии худро дар амал татбиқ намоянд ва умуман кушодашавии филиали кафедраи сайёҳии байналмилалӣ ва забонҳои хориҷии муассисаи давлатии донишкадаи байналмилалии сайёҳӣ, донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон бисёр ҳам ба маврид аст. дар синфхонаи нав аввалин дарси намунавии таҷрибавии омӯзгори кафедраи сайёҳии байналмилалӣ доир гардид ва мин баъд донишҷӯён имкон доранд, ки донишҳои назариявии худро бо амалияи фаъолияти сайёҳӣ, тарҷумонӣ ва роҳбаладӣ бевосита дар ин макон такмил диҳанд. ин тадбир намунаи татбиқи низоми дуалии таҳсил дар омодасозии мутахассисони талаботи замон маҳсуб ёфта, оянда хатмкунандагон ҳамчун кадрҳои донандии хуби соҳа, забонҳои хориҷӣ дар соҳаи сайёҳии мамлакат ва хориҷи кишвар кору фаъолият намоянд.
дар солҳои соҳиби истиқлолӣ ба соҳаи фарҳанг ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти ҳунармандон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. таълимгирандагони мактаби мусиқии бачагонаи ноҳияи Дарвоз давоми 5 сол мешавад ки дар чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ иштирок намуда ҳунару маҳорати худро дар доираи мусиқии классикии тоҷик муаррифӣ менамоянд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. ин ҷавонон таълимгирандагони мактаби мусиқии бачагонаи ноҳияи Дарвоз дар деҳаи Рӯзвай мебошанд. дар эҷод асосан тараноми ватан модар аст. шавқ ба мусиқӣ ва рағбати зиёд ба навохтани сози қадимаи миллати тоҷик дутор ин гулдухтарон баъд аз соати дарсӣ ҷамъ омада дар якҷоягӣ бо омӯзгор Сайфиддини Неъматулло ҳунари худро ташаккул медиҳанд. ҳар фарди ҷомеа бояд ки созанда бошад, эҷодкор бошад, хоб эҳёгар бошад. ба ҳамин хотир мо гурӯҳи дутонавозора дар ҳамин деҳаи худмон дар ҳамин филиали мактаби мусиқӣ оғоз намудем ва кор карда истодем. фаъолияти эҷодии ҷавонон дар пайравӣ ба ҳунари Акашариф Ҷура ва Абдуллои Назирӣ идома ёфта ҳамарӯза сурудҳо замзама мекунанд. ҳунари худро ин ҷавонони хушзавқ то даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман пешниҳод карданд. ин боргоҳи мусиқии суннатӣ дар деҳаи Рӯзвай аз соли 2015 инҷониб фаъолият дошта, дастпараварони ин мактаб имрӯз дар Консерваторияи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар риштаи мусиқии анъанавӣ нозукиҳои санъати волои мусиқиро меомӯзанд. имрӯз ин даста дар ноҳия ва берун аз он дар тамоми чорабиниҳо ширкат варзида, аз худ маҳорати баланд нишон дода, сазовори баҳои баланди бинанда ва шунавандагон мегарданд. айни ҳол ин ду торбадастон ҳамроҳ бо устоди худ ба рӯзи артиши миллӣ ва рӯзи модар омодагӣ мегиранд. кулолгарӣ яке аз қадимтарин ва арзишмандтарин ҳунари мардумӣ ба шумор меравад. дар шаҳри Турсундода бо мақсади рушди кулолгарӣ ва ҷалби ҷавонону наврасон ба омӯзиши ин ҳунар тадбирҳои зарурӣ андешида шудааст. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус омода гардидааст. дар ин коргоҳи ҳунармандӣ кулолгарӣ бо таҷриба Фозил Носирзода аз гили табиӣ бо истифода аз чархи кулолгарӣ зарфҳои гуногун, косаву табақ, кӯза ва дигар ашёҳоро омода менамояд. ҳар як маҳсулот бо нақшу нигори миллӣ оро дода шуда бозгӯи фарҳангу тамаддуни тоҷикон мебошад. ин ҳунарманд зиёда аз 30 сол мешавад ки ба кулолгарӣ машғул аст. ҳоло даҳҳо ҷавонону наврасонро дар ин рӯҳия тарбия менамояд, то ки оянда анъанаҳои аҷдодиро ҳифз намуда ҳамзамон бо тарҳу услубҳои муосир маҳсули дастони худро омода созанд, зеро имрӯз талабот ба маҳсулоти дастӣ зиёд шудааст. теъдоди шогирдоне ки дар ин ҷо ба машғулиятҳо фаро гирифта шуданд, инҳо шавқмандони ин ҳунар ҳастанд ва бевосита хонандагони мактаби санъат ба шумор мераванд. ин хоке ки мо истифода мебарем, ин асосан хоки диёри Турсундода ҳаст. мо кӯшиш мекунем ки аз ин хоке ки дар як талу теппаҳо истодааст, аз он истифода бурда як армуғонҳое созем ки он бозгӯяндаи минтақаҳои таърихию фарҳангии ватани мо бошад. бо дастгирии пайвастаи ҳукумати мамлакат ва роҳандозии барномаҳои омӯзишӣ ҷавонони зиёд ба омӯзиши ин ҳунар ҷалб мегарданд. дар марказҳои таълимӣ ва маҳфилҳои ҳунармандӣ шогирдон нозукиҳои касбро аз худ мекунанд. این هنر به من از همان کودکیم معقول بود و میخواستم که در نزد استاد همچون شاگرد آموزم. کوشش میکنم که نازکی‌های این هنر را به کلیه آموزم و در آینده دوام دهنده این هنر باشم. رشد هنری کلولگری نه تنها احیای عنعنه‌های ملی بلکه تأسیس جایهای نوی کاری و تقویت اقتصادی محلی را نیز تامین می‌نماید. با این مقصد مسئولین آینده سمت فعالیت خود را رشد داده من بعد نیز جوانان را برای از خود نمودن هنری کلولگری تربیت می‌نمایند. بینندگان عزیز، برنامه اطلاعاتی اخبار به پایان میرسد. خیر سربلند و خانه آباد میمونید.